Proširene vene su mnogo češće nego što mislite. Smatra se da čak oko 30% ukupne populacije pati od ove bolesti krvnih sudova nogu. Dobrodošli na jedini podcast na srpskom jeziku koji promoviše aktivno lečenje proširenih vena i zdrave životne navike. Nakon velikog broja slušanja epizoda iz prve sezone, što bi se reklo, noga pred nogu, i stigli smo do druge sezone našeg podcasta o proširenim venama. Ja sam Jelena Misita, savjetnica za komunikaciju u zdravstvu, a moj sagovornik je dr. Dario Jocić, naš poznati vaskularni hirurg koji je 20 godina svog profesionalnog života posvetio lečenju venskih bolesti i hirurgiji vena. Uradio je preko 5000 operacija različitim metodama i odgovorno tvrdi da se venske bolesti u svim stadijumima mogu uspešno izlečiti. Tema današnje emisije je COVID-19 i proširene vene, sve informacije na jednom mestu. Razlog zbog kog smo se odlučili da ovom temom otvorimo ovu sezonu je pandemija koja i dalje traje, ali i veliki broj nedoumica koje ljudi još uvek imaju o tome kako korona, vakcina ili post-covid sindrom i poremećaj gustine krvi utiču na proširene vene. Doktore, dobar dan. Kao što neke bolesti ili stanja, na primjer dijabetes i trudnoća, mogu da pogoršaju problem s proširenim venama, da li korona može da izazove, ubrza ili pogorša venske bolesti? Dobar dan, pre svega. U principu, niti jedna virusna infekcija ne može da izazove, svakako, vensku bolest, može da napravi komplikaciju, ne samo venske bolesti, nego u principu može da napravi komplikaciju bolesti i u tom smislu može i da pogorša i tok bolesti i da stvori nove bolesti koje inače pacijent nema. Tako da je moguće da svaka virusna infekcija, kao i infekcija koronavirusom, može da izazove određena venska oboljenja. Kako to u praksi izgleda? Da li ste imali takav neki slučaj u ove godine, u ove 2 godine korone? Pa da, u ovoj godini, u ove 2 godine idemo na 3. Pa može, naravno da može i video sam naravno kod pacijenata, ne toliko puno koliko se misli, ali sam video dosta pacijenata sa komplikacijama venske bolesti, u smislu nastajanja venskih tromboza, zatim komplikacija arterijskih bolesti u smislu nastajanja arterijskih tromboza, tako da je bilo pacijenata koji su imali vaskularnih problema zbog infekcije koronavirusom. Određeno iskustvo koje se nagomilalo u toku 2 godine, nama sve kao jedna deluje, ali u suštini 2 godine, ali posle 2 godine suživota praktično sa ovim virusom koji ne odlazi očigledno. Kako je vaše iskustvo iz ordinacije? Da li ljudi imaju razlog da se plaše operacije vena ako su preležili koronu? Strah je normalna pojava i normalno se dešava, svuda je oko nas. Međutim, malo su ljudi u posljednje vreme i relaksiraniji, valjda smo i upoznali tu bolest, na kraju krajeva, iako polazimo od sebe, svakako da više znamo o toj bolesti, više znamo o tome i znamo možda koje su nam zamke, koje su nam prepreke u lečenju drugih bolesti kada imamo tu i koronavirus. Tako da u početku su se naravno pacijenti plašili operacije, ali sada već ne toliko. Nekako razumeju da imamo i druge bolesti, da imamo i druge probleme i da život mora i dalje da teče i da se nastavi, da ne treba da dozvolimo da najveće žrtve koronavirusa budu ne COVID pacijenti. Znači, svi pacijenti koji nemaju COVID su u principu najveće žrtve ove bolesti. Svakako su to i kardiovaskularni bolesnici koji ostaju nekako nelečeni, koji ostaju nekako zapostavljeni, baš zbog pretrpanosti kapaciteta bolesnicima koji imaju COVID-19. Ali ako pogledamo, i pre korone su se ljudi plašili da odu pod nož, uslovno rečeno. Ovdje nije u pitanju nož, šta je u pitanju? Da, kada govorimo o tretmanu venske bolesti, to je tretmanu proširenih vena, to se dosta promenilo u posljednjih 2 decenije svakako, da je jednostavno imamo zaista onako jedan talas minimalno invazivnih procedura
a sigurno je perjanica tih procedura laserska operacija vena, koja omogućava pacijentima da ne idu pod nož, nego da idu, kako ja to kažem pacijentima, pod iglu, pod malo veću iglu, i da se na taj način u uslovima lokalne anestezije i minimalno invazivnih procedura reši za minimalno vreme, za relativno kratak vremenski period, reši dugogodišnji problem. Često meni pacijenti kažu čekala sam na ovo 10-20 godina, a mi to rešimo za pola sata. To je nešto što treba da se naglasi i da pacijenti shvate da ovim vidom rešavanja bolesti proširenih vena se može ozbiljan problem rešiti na relativno jednostavan način. Dobro, to je što se tiče strahova da se odvaže na intervenciju, a rekli smo da intervencija nije nikakvoj vezi sa njihovim eventualno prelaženim COVID-om ili primljenom vakcinom i da se svaki pacijent se pregleda. Mislim, ne dolazi se direktno na operaciju, to je bitno da naglasimo ljudima. Naravno. Nema operacije sa ulice. Sa ulice. U principu, da. U tretmanu venskih bolesti i bolesti proširenih vena postoji puno mistifikacije i puno nekih mitova koji su meni, naročito pošto se bavimo ovim bolestima na dnevnoj bazi, pomalo i nejasni. Ali tako je kako je. Mi smo tu da razbijamo mitove i da na taj način rešavamo problem ljudima. Svakom pacijentu treba pristupiti individualno i svaki pacijent zaslužuje pregled. Na osnovu toga se odlučuje da li je pacijent sposoban da tu operaciju izgura i postoperativnog tog izgura kako valja. Ali treba naglasiti da, evo, ja sam recimo prošle nedelje operisao pacijente koji su 34. godište, koji taj problem takođe imaju puno godina i to je procedura koja je trajala njima pola sata, oni su došli, juče sam operisao isto pacijenta koji ima 77 godina, tako da nije to neka procedura koja je rezervisana samo za mlade i rezervisana samo za potpuno zdrave osobe, nego treba individualno pristupiti svakom pacijentu i odabrati pravi metod lečenja za svakog pacijenta u skladu sa njegovim stanjem, u skladu sa njegovim godinama, zahtevima i na taj način kreirati tretman. Dobro, što se tiče strahova, ali postoji i taj strah. Neću sad da idem po lekarima da negde ne uhvatim koronu. Šta se po tom pitanju radi da bi se sprečilo, znači na koji način je regulisano, da li su pacijenti odvojeni jedni od drugih, da li mogu, koji uslovi su u stvari za lečenje COVID-a sad, za lečenje proširenih vena sad u vreme COVID-a? Pa mi u našoj ordinaciji sprovodimo te sve sanitarne mere koje su potrebne za prevenciju širenja COVID infekcije u smislu pranja ruku, u smislu nošenja maski, u smislu dezinfekcije prostorija i naravno da se ne gomilamo ovde, nego pacijenti dolaze u zakazano vreme. Nekako se tu trudimo da tu održimo nivo privatnosti i pacijentima, da dolaze u strogo zakazano vreme, da dolaze sa što manje pratnje. Naravno, kad pacijenti dolaze na operaciju, oni dolaze sa pratnjom, ali naš prostor je dosta veliki, nije skučen, nije mali, zaista je onako raskošan što se tiče prostora i kvadrata koje imamo, tako da su pacijenti i poseta i pratnja izdvojeni i nije potrebno baš da se mešaju, tako da mi na taj način omogućavamo da epidemiološke mere budu sprovedene na adekvatan način. To je sve lepo, ali ja nekako gledam iz ugla civila, pacijenta, neko ko nije lekar. Mislim, većina mera koje ste pobrojali su inače zdravorazumske mere koje su neophodne da bilo koja zdravstvena ustanova ispuni da bi uopšte mogla da se bavi svojim poslom. Tako da nema tu ništa što je... Nema velike mudrosti. Pa nema velikih odstupanja. Da. Mora da se vodi računa o higijeni svakako. Moraju da se čuvaju pacijenti svakako. Znači, to je sve nešto sad podignuto na neki viši nivo, ali u principu pada u granice zdravog razuma. Inače me interesuje kakav je vaš stav, pošto
kako nešto, ne samo prema koroni, nego ima ljudi, otprilike pola stanovništva se još nije vakcinisalo. Oni koji su planirali, oni su se vakcinisali odmah na početku. Sad, iako imamo tu situaciju da su vakcine dostupne, dok to ne bude zakonom, obavezno pretpostavljam, ljudi se neće vakcinisati u dovoljnoj meri. Neće vidjeti neki pomak. Za one koji su se vakcinisali, interesuje me da li kod njih na bilo koji način može da utiče to što su se vakcinisali, dakle vakcina, na njihovo eventualno lečenje proširenih vena. Da li je potreban poseban oprez, da li imaju neke rizike i zapravo koliko vremena posle primljene vakcine smeju da operišu venu. Tu nema pravila i nema nikakvog razloga da odlažemo intervenciju zbog vakcinacije. Mi se vakcinišemo u porodilištu još, tako da prvog dana na rođenju se praktično dobijemo neke vakcine i onda po kalendaru vakcinacije dobijemo svoje vakcine. Jeste ovo nova vakcina, ali i nova bolest, tako da je sve to jednostavno tako. Kada je COVID nastao, prvo smo bili ljuti zašto je nastao, pa smo onda bili ljuti zašto se ne stvore vakcine, a onda smo sad ljuti zato što ih imamo i ljuti smo što su tako brzo nastale i što nisu dovoljno ispitane i tako, mi smo ljuti. Ali mi ćemo i za 100 godina imati neku novu epidemiju i reagovat ćemo verovatno na neki drugi način sa nekim novim saznanjima, ponoviti verovatno neke greške iz ovih i prethodnih epidemija, što je potpuno ljudski i normalno, a verovatno će se tada vakcina stvoriti mnogo brže i sve je to jednostavno tako. Naravno da nemam neki odgovor precizan oko vakcinacije i operacije vena, ali ukoliko je pacijent potpuno u redu, nema razloga odlagati intervenciju zbog neposredno izvršene vakcinacije, neposredno pre operacije. Naravno da ja pacijentima kažem da nakon intervencije mogu slobodno da se vakcinišu. I kod pacijenata kod kojih je nastala tromboza kao komplikacija vakcinacije, što znamo da postoji, što znamo da se dešava, kao i kod svakog leka, postoje nuspojave, postoji neželjeni efekti. Tromboza se uglavnom javljala na neuobičajenom mestu. Tromb u proširenim venama je uobičajena komplikacija proširenih vena. Tromb u proširenim venama nije komplikacija vakcinacije, nego je komplikacija venske bolesti. I to jednostavno treba tako shvatiti. Kada nastane ukrvni ugrušak u proširenim venama, to je komplikacija venske bolesti. U određenom procentu bolesnika koji imaju proširene vene dolazi do stvaranja krvnog ugruška. To je jednostavno tako treba gledati. Praktično kad se desi u venama, desio se tamo gde ga očekujete da se desi. Ako se dešava u proširenim venama, očekujemo tamo gde se desi. A nije komplikacija proširenih vakcinacije ili nekih drugih stvari ili COVID infekcija najčešće. Dok sam nešto istraživala za ovaj naš razgovor, videla sam da je u stvari i pregledom po forumima i raznim grupama na društvenim mrežama zapravo je u stvari najveći strah od tromboze. I kad ste već pomenuli šta je u stvari tromboza tačno, kad se najčešće javlja i koji je stvarni rizik da se to desi? Po definiciji, a najlakše je krenuti u definiciji da bi shvatili šta je. Tromboza je zaživotno zgrušavanje krvi unutar krvnog suda. Znači, kada se stvara krvni ugrušak u krvnom sudu. To je u principu spašavajuća stvar. Stvaranje tromba, to je krvnog ugruška u krvnom sudu, nama spašava život, jer onemogućava da kada se posečemo iskrvarimo. Međutim, kada se desi to na neobičajnom mestu, na mestu koje nije baš zgodno da se stvori krvni ugrušak, onda imamo problem. Kada se, recimo, ako govorimo o venskim bolestima, kada se stvari u proširenim venama, kada se stvori u površinskom venskom sistemu, može taj tromb da se otkine i da završi u plućnoj cirkulaciji. Takođe može da napreduje do dubokih vena, da se penje skroz do dubokih vena i da tada u dubokim venama napravi problem i krvni ugrušak koji isto može da se deo otkine i završi u plućnoj cirkulaciji, napravi tu takozvanu plućnu emboliju. Onda postoji problem, to je potencijalno fatalna komplikacija venske bolesti. Ono što je tu važno da se izbegne stvaranje tromba na mestu na kojem to nije za život spašavajuća stvar, nego za život ugrožavajuća stvar.
Mnogo ste pričalo u posljednje 2 godine još o nečemu što ima veze sa trombozom, to je famozni D-dimer. D-dimer je jedan od proteinskih fragmenata, za one slušalce koji nisu još to videli na Wikipediji, koji nastaju kad se krvni ugrušak rastvara u telu. Do pojave pandemije malo ko je u stvari znao za ovu laboratorijsku analizu, a sad je postalo nekako stalni svi znaju. Stalni deo razgovora. To što je pominjemo stalno, to ne znači da mi znamo šta je to. Ne. Ali je postalo otprilike drugo pitanje. Mi nemamo pojma šta je to. Evo, sad ću... Juče sam operisao pacijenta i on je došao danas na kontrolu i kaže, meni je žena rekla da pitam da li treba da proveravam D-dimer. Zaista mi je vrlo neobičajeno bilo mi je neobičajeno da pacijent postavi takvo pitanje ranije. Sad više nije, na sve sam navikao, ali moramo reći da... Posle samo 2 godine, da li je moguće? Da, pacijent kada je operisan, on normalno da ima povišen D-dimer. Ja sam mu rekao, vi možete da proverite, ali bit će on visok. Normalno da bude visok D-dimer kod sveže operisanih pacijenata. Normalno da visok D-dimer bude kod pacijenata koji imaju akutnu infekciju. Normalno da D-dimer bude visok, naravno, kod pacijenata koji imaju trombozu, ali nije to jedini razlog povišenog D-dimera. Nerazumno se proveravaju D-dimeri i vrednost D-dimera kod pacijenata koji imaju COVID, koji su na kućnom lečenju, koje nemaju komplikaciju COVID infekcije. Realno i ne znam šta ću sa tim rezultatom kad ga dobijem. Jer vidim zdravog čoveka ili zdravu ženu. Juče me je zvao prijatelj kome je žena imala D-dimer visok posle COVID infekcije od pre 6 meseci, koja je potpuno dobra i potpuno zdrava žena, bez ikakvih tegoba, i mi treba da lečemo brojku. To je meni problem. Ja to ne umem. Ja to jednostavno ne umem. Jer D-dimer ne znači da ona ima tromb. Antikoagulantni lekovi koji se koriste za sprečavanje tromboze i za prevenciju tromboze, i kad pacijent ima trombozu se daju kada pacijent ima tromb. Ali ja na osnovu samo jedne laboratorijske analize, ja ne mogu da kažem da pacijent ima krvni ugrušak. To nije apsolutni znak, to kako mi u medicini kažemo patognomoničan znak, znači kad ima to je sigurno to. To nije to. Znači nije tako, nije tako jednostavno, znači prosto ne znam ni kako da reagujem na tu buru D-dimera i onda ja im kažem jednostavno, ja da sam bolestan i da sam prošao to, ja to ne bi radio na taj način. Ne bi proveravao D-dimer na mesec dana, jer ne znam, ne znači da ću imati trombozu. Što se tiče D-dimera, inače, možda to najpribližnije onoga što se kaže u matematici nužan, ali ne i dovoljan uslov. Da se prepozna da li neko ima tromb ili sklonost ka trombozi. U svakom slučaju, znači vaša preporuka, da sumiram, je da ne rade ljudi D-dimer na svoju ruku, da ste ne bi traumirali bez potrebe. Tako je. Jer i onako ne mogu da ga... Najnoviji 13. protokol lečenja bolesnika sa COVID infekcijom, i sad svi koji, mislim da je čak i široko dostupan, jednostavno treba da se nađu po tim karakteristikama, pa eto i sami da provere šta treba da rade. To su radili učeni ljudi ove zemlje i ja mislim da treba njima verovati. Znači, to su ljudi koji su posvetili život medicini, posvetili su život lečenju pacijenata, ima tu hematologa, ima tu pulmologa, najbolje što mi imamo, pa tako nam je kako nam je. Nekako su pokupili svo znanje ovog sveta, pročitali puno radova o tome i napisali nešto o tome, tako da ja bi to poslušao, ne bi radio ništa na svoju ruku, jer se jednostavno ne bavim na taj način toliko tom bolešću. Da poslušamo one koji su mnogo više vremena uložili u sticanje tih znanja. Da li su osetljive kategorije poput trudnica, osoba s dijabetesom, kroničnim autoimunim bolestima posebno ugrožene i pod većim rizikom od tromboze nakon preležene korone? Ne samo nakon preležene korone, ti pacijenti su u povećanom riziku za komplikaciju venske bolesti i tromboze u svakom slučaju. Trudnice i porodilje su
u riziku za trombozu, pre svega zbog nakupljanja i u riziku za pojavu proširenih vena, u riziku za recidiv bolesti, zato što imaju nakupljanje tečnosti, imaju pritisak ploda u maloj karlici koju onemogućava, to jest otežava tu drenažu venske krvi iz nogu i da krv ide normalno s ovim putem iz površinskih vena u duboke vene i takođe i hormonske promene prave problem u zidovima krvnih sudova. Pacijenti sa dijabetom su problematični što se tiče arterijskih bolesti pre svega, a imaju i problem sa venskim bolestima, a takođe smo videli da su osjetljiviji i pod povećanim rizikom za umiranje kada su obolili od COVID infekcije. Tako da su svakako ovi bolesnici pod povećanim rizikom za sve komplikacije i venske bolesti i COVID infekcije. I potrebno naravno poseban, da. Tada treba razmišljati o antikoagulantnoj terapiji, treba razmišljati o dodatnim pretragama, a ne kod potpuno zdravih ljudi. Jeste. Inače, vi svakodnevno radite s pacijentima bez obzira na pandemiju i to u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Posle skoro 2 godine, nekoliko hiljada pregleda, da li ste vi možda primetili da su pacijenti koji su prelažili koronu ili primili vakcinu imali bilo kakve komplikacije zbog toga, tokom ili nakon operacije vena? Mi smo sad pričali o strahovima do dolaska na operacioni sto. Šta se dešava nakon toga? Da li su imali povećane komplikacije? Ne, bilo je pacijenata koji su imali COVID neposredno nakon intervencije. Tada smo reagovali u smislu produžene antikoagulantne terapije, zato što ti pacijenti imaju razlog da primaju i da dobijaju antikoagulantnu terapiju, jer svi sveže operisani pacijenti koji se zaraze koronavirusom treba da dobijaju antikoagulantnu terapiju. I tako smo pristupili i tim pacijentima. Ja nisam primetio da postoji neki povećan rizik, niti je došlo do nekih specijalno većih komplikacija. Što se tiče, kako mi je rekla jedna moja prijateljica koju sam operisao više godina nazad, a njenu majku recimo pre 3-4 meseca koja je dobila COVID 2 dana nakon operacije. Ona je rekla, noga je dobro, samo ima temperaturu i sve to i sve vreme je noga bila dobro, ona se oporavila, hvala Bogu, ali tokom celog tog oporavka noga je bila dobra. To je suštinski važno, da ona nije imala komplikaciju niti posle te procedure operacije proširenih vena. To je ono što je najvažnije. Posle ovog prilično opširnog razgovora, da sumiramo, koje su najvažnije poruke u vezi sa koronom i proširenim venama, neke 2 ili 3 stvari koje biste voljeli da ljudi zapamte iz ovog našeg razgovora? Pre svega korona pravi problem i COVID pravi problem kod pacijenata pre svega na neobičajnom mestu za stvaranje tromboze. Znači, to je problem. Pacijenti su imali šlogove, plućne embolije, ako govorimo i o vakcinaciji i ako govorimo o infekciji koronavirusa. Znači, to su bile duboke venske tromboze, a ne problem u površinskom venskom sistemu. Ako govorimo o tretmanu u doba korone, tretman se kao i za sve ostale bolesti odvija normalno, imamo i druge bolesti, ne treba odlagati život, nego treba ga živeti kako god sa ovim problemima koje imamo. I pacijenti čak neki koji su odložili pre godinu dana intervenciju, došli su mi pre mesec dana da se operišu, vide da nema point, nisu bolji, nego su samo gori, a vreme prolazi. Tako da su to osnovne poruke i treba malo uključiti nekako, kako bi ja rekao, zdravu pamet, nekako sve razložiti na logične stvari, ne ići u mistifikaciju. Znači, imamo virusnu infekciju, imamo virus koji je oko nas i koji će tu ostati ili neće, ali imamo i mi druge virusne bolesti i bakterijske infekcije. Sa time moramo živeti, to je jednostavno tako. I da, ne radite D-dimer na svoju ruku. Svakako ne radite D-dimer na svoju ruku, jer sa tim rezultatom nešto preterano ne možemo dobiti. Znači, kada je D-dimer normalan, tromba sigurno nema, kada je D-dimer povišen, ne znači da tromba ima. To je suštinski važno. D-dimer se kod pacijenata radi kad postoji sumnja na duboku vensku trombozu ili plućnu emboliju, ali kada imamo sve znake da tromboza postoji, a tromb ne možemo da nađemo. Kada nemamo znake da tromb postoji, nema razloga da radimo D-dimer.
Jednostavno je tako. Tako je, nema razloga, jer tromb nećemo naći, to je sigurno. Hvala doktore na ovom razgovoru. Nadam se da je slušalcima sklonio razne nedoumice. Ukoliko bude nekih pitanja, mi smo uvek tu. Praktično mogu da nas kontaktiraju putem sajta lečenje_vena.rs. A ja se vam zahvaljujem. Do sledećeg razgovora. Hvala i vama.